Evde radyoya denge gele. Jinavenden uçan radyodan yegelden baş göderin heja Europanze cutme 2024 seşemeli Brüksel saat 8'de lamede çarda göderin heja menüçe navaruje peşkeş bikin le peşi çesen uçan. Parizeran jbu serledana jbu reberapo serledan kirin. Endam konsere ve berakeceki Mustafa Karasu jimedi haberi raqibi. Lesu şeş bajaran 269 kes hatımı çavkirin. Gerilla TV dimene çalaki sekvaniye veşand. Li Hollanda jiber zırma lezdiyan hatekirin dayşek tedarizandır. Melek öderin heyecan naha jiber frahiya bültename Parêzerên rêbera pû ji bo hevdîtinê seledan kirin. Seledana ji bo hevdîtina bi rêbera pûre ji alê parêzerên birê hiqûqa sed salê İbrahim Bilmez, Cengiz Yürekli, Suzan Akiba û Emran Emekçî bihat kirin. Parêzeran serî li ser duzgera Komara Bursê û Müdüriyeta Girtîgeha Müdüriyeta Saziye Ceza İnfaziye İmraliye'dan û xwestin bi rêbera pû Ömer Hayri Konar, Hamil Yıldırım ve İsi Aktaş'la hevdîtinê bikin. Ji 25 Adara 2024 ve 2022 ve agahi rêbera pûnayê girtin. Belê hevserokatiya konserê berakecekê têkildarî mîtînga azadiya 16 cutmehê ya li Amedê daxuyanek de wiha got. Ev berxwedana birûmet divê heta azadiya fîzîka rêbera pû bênaber dewam bike. Kecekê hemû kesên ku tevlî mîtîngê bûne silav kir. Hevserokatiya konser ve berakeceke tekildari mitinga azadiye ya 16 cotme heyala Amedê daxuyaniyek da keceke diyar kir ku ev berxwedana birûmet a gelê divê heta şikandina sistema işkence û tecrîtê heta mîsûgerkirina azadiya fîzîkiya rêber apo bênaber û berfirehî dewam bike û wiha pêde çû. Di 16 cotmehê de li Amedê mîtinga azadiye ya mezin hate li darxistin. Li serî de xelkê Amedê ji ser heta Botanê ji dêr Sîme heta Firatê ji her devara Bakurê Kurdistanê gelê me bi 10,000 kesî berexwedan Amedê. Li gel êrîş, xedexe û astengên dewletê jî gelê me rê, qat û kolan da girt. Nerazîbûna xwe ya li hemberî têcid û polîtikayên qirkirinê bi xurtî nîşan da. Gelê me carekê din di soziya xwe bi rêber Apo re bi xurtî raxist pêş çavan û hem helwesta xwe nîşan da hem jî peyama pêwîst da. Kecekê destnîşan kir ku gelê me di mîtînga azadiyê de li hemberî polîtikayên têcidê helwesta xwe nîşan da û peyameke xurta û got gelê me carekê din bi şêmberî destnîşan kirin ku muxatabê çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd rêber Apo ye. Gelê me û hêzên demokrasiyê yên Tirkiyeyê bi dengê herî bilind gotin li Tirkiyeyê aştiya birûmet tenê bi muxatab girtina rêber Apo bi çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd dibe û li ser vê bingehê destnîşan kirin ku divê têcîta li ser rêber Apo tavlê bêra kirin û çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd pêk were. Ev peyama gelê Kurd divê ji aliyê herkesî ve baş bê fêm kirin. Keceke da zanin ku gel biriya vê çalakiyê ispat kiriye ku bi biryardariya li ser berxwedanê wê karibe her cure astengiyên faşîzmê ji holê rake û serkeftinê pêk bîne. Ev berxwedana birûmet a gelê me divê heta şikandina sistema işkence û têcidê heta mîsûgerkirina azadiya fîzîkiya rêber Apo bênaber û berfirehî dewam bike. Belê Mustafa Karasu dibêje pengava azadî divê birê û rêbazên dewlemend dewam bike. Endamê konserê berakecekî Mustafa Karasu tevlî bername taybet ya medya haberî bû. Mustafa Karasu dazanê rêbera Apo pêşî li ser pirsa Kurd rawestiye wiha got. Rêbertî hewl da ku wan teşwîk bike da ku bi rengekî pozîtîv nêzî pirsa Kurd bibin.
ربراپو دمادیل هاته گرتن هولدانین خوین جبو گوارتنا ایدولوژیک تئوریک و ریخستنی جی زیده کرن. دفکری یک جسده من پیک هاتنا کمپلی چافکانی خواه جی کمانی نبسی و شاشتین لسر خطا ایدولوژیک تئوریک ریخستنی و چالاکی دیگره. ربرتی جزاروکاتی خواه جواکیه. جخواه اف نیری ناوی یا جواکی و لیگری ناوی او به سوسیالیزم را آنیه باهف. لفرست سوسیالیزم یا کوجه باور دیگه او خصیه پراتی که هر تم جواک بونه که کور گرتیه نواخوا هر تم فراستین ایدولوژیک تئوریک ریخستین و پراتیک اینکو جواک بونه دفکری را نبونه برصف راه نکریه جوی آلیوه بریا هلوشنا سوسیالیزم را الجی رخ نکریه و فراست و نزیکاتی جواک بونه آراست دبینه کریه پارچه کی کیسه تخوا بداهوراندن و پارادیگما کو دیار کریه پیواژه کی نو تای کوشنه داده سپیکرین کوه داوی مدرنیته کاپیتالیسم بینه ربراپو بکربون ان خو ان ایمرالیه هم ته کوشنه آزادی گله کورج آسیبون رزگار کریه همجی پرگل مدرنیته کاپیتالیسم او پولیتیکی نوی لسر روشلاتا ناوین انالیز کرنه و خطا در باز کرنه آستنگی لپیشت کوشنه خو دانیه پیشت کوشنه آزادیه جبه کو ربراپو به تجربه خوین 10 سالانه و زانینا خو باش فهم کریه های روشلاتا ناوین او پرگل جهان چر سر نباته کوشنه آزادی گله کورج بسر ناکبه اری وی ته کوشنه آزادی گله کورد سر بکوه و با آنالیزو خطا کوره بر آپو دانیه بسر بکوه بله جیکه نوبت آزادی یا و هفته یا لستراسبورگ دوره گرد حزیران 2012 لباجر ستراسبورگ فرانسه چالاکیا جبو آزادیا فیزیکیا ریبرا بوهاته دست بکرین ده سالا 13 ده بریارداری دوام دیگه ده هفته 643 ده بردف که جیکه اوروپا مل صالح و اندام جیکه سزای کسکین امین چیفچی و مظلوم اولو نوبت جبو آزادیا ریبر آپو دور گرتن مل صالح و بانگی لهر کسی دیگه بازار آلمانیا جدیز التفاتی سرناب جباک اسلامی کردستان تبلیغ چالاکی دبم از بوی چالاکی جبو آزادی سرو او جالان توای گرتی حبس و زندانا ام وی چالاکی دکن تجرید سوج انسانیتیه تجرید پرسکرک حالناکی بنرن ابنیزی یعنی 25 سال بهتر سروکاپ و زندان ده دل گرتنا اما پرسکرک نه حال کردن اونای حال کردن بهتر شر و پفچوم قرکرن طالان کردن انکار و امحا گرتن و زندان و قتل عام سر کردات اواکرن اما پرسکرک نه حال کردن نه حال کردن پرسکرک با آشتیه یا به دیالوگه یا جبر به ام پشکیریا سروک خود کردن اب تجرید لسر سروک ما لهمان دمی لسر توای کرد و کردستان یا ام ملو قبول دکن دیمکی اساس مقصد و نچوزما و فلسطین جی حزناکن و اولو جی صلحی بارش نکارن بینن چوزم وک کرد بجن وک سروک مد بجی یعنی آشتی بارش اجدل و مرادا انسان لازم بخوازن و به ماما فی واچیه حق واچیه کرجی فی حقی دخوازن ام تشی زیده نخوازن جبر ام لورن ام پشکیریا سروکی خود کن و ام بیشتر سروکی من نبتنیا دعو دوزا کرد و کردستانی و انسانیتیه با آشتی و صلحی بارشی تی حل کرد. بله گریلا تیوی دیمن چالاکی که سگوانی و شانت لهر ماشه دلیل آروجا و اضافه چالاکین گریلا یعنی دیج ارتشات زرک آداگر کرد دوام دکن گریلا نه ایلونه لقاده برخوادن آگیر بهاره چالاکی که سگوانی کرن و چالاکی ده داگر کرد خاطبو جزا کرن گریلا تیوی ایرو دیمن و چالاکی و شاند بله که جکه دبیجه آپی نمر شهید کردستانیه هف سروکاتی کنسر براکه جکه درباره وفات سمبولا برخوادن رومت آکوبانه آپی نمر بناو خویدین خلیل عثمان ده داخوینیده داخوینه که جکه جوهایه بخمگینی ما بهیست ولاد پاریزی لهنگ اکوبانه آپی نمر بناو خویدن خلیل عثمان جانا خوش دستایه کود ناوا تواهی گل کرده دهات ناس کرن و جهه رومته بو امی به منتاری ببیرتینن و برزداری جی بجنا خواه لبرسک ناویه ولاد پاریزی و تکوش ناویه هیجاد تاوینن جی خزمینوی گل روژا و اکوبانه جی تواهی گل کردستانی ولاد پاریز رجی هم سرساقی بخوازن دما کدایش
فاشیست ایریشی کوبانه کر آپی نمر لگل تمنی خوی دریجی راهش چکا خواه تبلی انیه بو و حتی آزادی کوبانه چپر به چپر شر کر گلک جاران بریندار بو تویویجی کوبانه و انیا شر برخوادن نترکان بسکنا خوی لهنگ آوالت پریز بو مرالکی مزن جبوت کوشرن لانیا شر لبرخود دن و مرالک مزن داگل اپی نبر هفریتی جهازاران شروان آزادی رکر و مینا آری میرکان بو سمبولا برخودن کوبانه بسکنا خوی ویرک فداکار و لهنگ مینا محمد تونچ بو پیوانا ولات پاریزی دمانو و خطا شر گل ایشوراج گری جدستان مروه کی بویرنگی یکو دل خواب ولات پاریزی دا گرتیه ام گله کی ایشاندن لی امد تکوشنا خو ده هر تموی ببیر بینن دوی مروه کی بویرنگی هجا وکه شهید کردستان به ببیرانین لسر به بینگه هجی ام جاره کدن بریزداری وی ببیرتین گودارین هجار د قرکنا سیاسی ده لسوشش باجران 269 کسان چاپ کردن لسوشش باجران باکور کردستان و ترکیه پلیسین دولت ترک بسر گلک مالانده گرتن 269 کس کرم چابان پلاتفرم سازین دموکراتیک د 13 جمعه ده الامدش بازادی ربرا پو میتینگ آزادی لده ارخص به هزاران کس جی تاوی همو آستنگی و گفین پلیسین دولت ترک لکولان آمده داخواز آزادی ریبر آپو کربون کات زانین کو بیشتر میتینگ و که حنجه تا بنچاف کنن هاتی نشاندن مصطفی کرسو دبیجه برطرف کرنا پدکی و به برطرف کرنا خیانت و داگیرکریا نجات پرس آترکی اندام کنسر براکه که مصطفی کرسو د برنامه تایبت یا مدیا خبری ده لسر تکوشنا لباکور کردستان ایجی سکنی و وینر خاندنه کرد باکور کردستان دیوه که هر دمه تکوشنا خو به سر بکه و پیشنگی پارچیندن بکه دولت آترک میتینگا 13 جوتمه قداخه کر و که هر جاره هموره گرتن لی گل کرد هم تاوی همو آسانگیان برطرف کردن و هر قادر لیبون کرنجه تکوشنه میتینگا 13 جوتمه دست بکه که دوی پنگا و آزادی عبدالله جلان را چارەسەری سیاسی جی پرسا کرد را برای بازین دولمنت ورن بردوام کردن و پنگا و لوالد و در و والد تکوشنه آزادی ری برتی خورتر کرد دوی سالا دویان دیجی به انجام ببه اف انجام جی و باندور ایریشن دولت ترک فاشیست سر روژا و باشه کردستان جی بکه گریلا لهفکرین دولت فاشیست این به دست هفکاری پدکه به دست لدری عراق را بالا درخصن دولت ترک جی ایریشن اسرائیل دیج غزه و بیرود زیرتر ایریشان دیگه تواهی حریم بمب دیگه چکن قدخه بکارتینه گریلا لدیج ایریشن دولت ترک و هر جوره چکن قدخه و بالافران به فداکاری شردیگه گل کرجی در مرجیده گریلا دستک دیگه و تکوشنه دیگه افجی تواتی ها گل کرد آزادی قزنج کریه نها دیروکا و آزادی تینی بساندن بردل چیده من بلا ببن انجام و دیروکی آزادی گل کرده پده که جقوه بخیانت کود نوا شر 4 سالان ددیکه تیک چویا و گوهری پوزیسیون که کو ایدی قیمت که وی یا اخلاقی و روابون و سیاسی نمایا مصطفی کرسو لسر هل بجارتن باشو کردستان جوید بشه بده که وک اکتور کی سیاسی کو بزوری خوان لسر پیان دیگره و دوی هل بجارتن ده تیک بچه پده که وی گلک لیستیکان بکه گند او تاخد بن گف شانتاج و زختین پده که دنه لی گل حریم دل بجارتن بریان ها دجی جی پده که حساب پرسی و دنگ نداید دوهل بجارتنی دجی و گل هرما باشور حساب جی پیدا که بپرسه وان برطرف بکه برطرف کرنا پیدا که جی و ببه برطرف کرنا خیانت و داگیرکری نجات پرست ترکیه بله پیدا که 1500 دنگدرین سخته برنه دهوکه د 20 و مهده هل بجارتن پارلمانتو باشو کردستان ده چه با لگوری آگاهین روز نفسی چافکنین تایبت گرتنه پده که جولمت یا باکور کردستان او در دوراوه 1500 کس جبودن سخته بدن برنه دوکه لگوری چافکانیان کسین برنه دوکه عشرین دوست کی او گردین لجولمت او گورینه لگوری آگاهین کو چافکنین خواجهی دانه کسین کو پده که برنه دوکه جوان جبونا وانا کارتین سختین دنگان هاتن آمده کرن و دهل بجارتنان ده دنگی خوب بدن لگوری همان چافکانیان پده که او 1500 کس نهال دهو که بجه کرنه لیدبک و هفشمار زیرتر جیبه
بله بافل طالبانی جد بیجه بارزان ازیدی خاکا کردستان فروتنه سروکی یه که بافل طالبانی دو میتینگال بجارتنا پارلمنت و باشو کردستان دل دهو که آخوی و وینر خاندنه کرد. بارزانی بحثا یک ریزی و یکتیا کرد و کردستانه دیگه به خوده یا کو او نزانن یک ریزیا کردستانه گلوان کنگی بحثا چار بشین کردستانه کریا وان به چه سری خلکی می ازیدی کرد تیزانین وان ازیدی فروتن ازدیان جوانا گوتن هم ناپاریزن و درون قط نبا چکین خواه بدن ما لی چک جندان ازیدیان 400 گوندین مجبر آلیکاری و هفکاری بداگیرکری را حتنا والا کرن روش بروش خاکا کردستان تی داگیر کرن و خاکا کردستان فروتی داگیر کران گلو کردیاتیا و چیا بافل طالبانی گوت کو بریا چند سالان من جی مسعود بارزان را گوت کاک مسعود داخوازه که من آتایبت هیا لگل هفرین من مظلوم عبدی بجوه لی رازی نبو مجرا گوت ور ام لگل برادرین روژاوا چیا آنگو قندیل و ترکیه پیواجو آشته پیک بینن لنکارن ویجی بکن تشتانها دقومه انجامه و نزکات یاوانه بافل طالبانی هری داویج دبیجه به پشکریا و دنگ همو خلکی بهدینانه امیوان همویان بشنن ماله بحث آزادی دیگن لتو کسی که جوان نویره لسروی که باقه و حتی دکارم ببیجم کو ملیان وانجی دو خودبین خودن نویرن با آزاده نباقون لورا دنگین خواه بدن یعنی که ام کار بین جوان ببیجن بس و راوستن تنی یک نکه دکاره و زخت و زورداری و سیستم لبهدینانه بداوی بکه دوی ام نوکریا هندور تو نبکن و داوی لداگر کریه بینن بلن برای خابدن زختن زندان باکوری کردستان و ترکیه لزندان کردستان و ترکیه به هزاران گرتی نخواش بر راپور سازی طب عدلی ناین بردان فاطمه توک جی یک جوان که جنانه فاطمه توک ده قانونا 1996 ده به کوری خو آزاد ره یا سالونی وکی لباحچه لولر استانبول هاته بنچاف کرن فاطمه دوی کوری خو 23 روزان ده بنچاوان ده işkence lehate kirin taciz u tundile bu. Dadge devlet atır ceze muhabbet ile biri. Fatma dehsad zindan edema zindan ede nexwaşe dil pera peyda bu. Jbera u şawe gram bu 2006 hate berdan. Ledi sala 2010 de ceze muhabbeti ku dadge da bu ve jali dadge bilind vahat erekirin u Fatma tokmak carekedin hate girsin. Nihal zindana jnan a Bakırköy دیگرتن تبی کو نخواش اجی 14 سالن زندان ده اونای بردا پریزرا فاطمه ارن کسکین درباره روشا موکیل خوبم پیکنه لزندانان ج آژانس جن وسیر عاقبی ارن کسکین ده بیجا روشا فاطمه هر روزا کو دچی گرانتر ده جبواره بردان به همو دوسیین راپورین درمانکن سری لوقفا مافی مروان آترکیه دا تبی کتیه و همو دوسیه لکولین که راگهان کت فاطمه توکمک نکاره لگرتگیه بمینه مدی صدا خوازه تالو کرنا جزا کر مخابن نه تقبل کرنا خوشیا و یادل هر کدچه گرانتر ده هری داوی جبر کو نوتن ولی گرتگی هاتن دست سرکرین جزه حجره یک کسیله هاته برین دما کو از هفته بوریچوم او روجاویا یکم بکو حجره یک کسیده بو فاطمه بیجا دما کو از نیو شوی رادزم هاتن مبرن حجره جهکی بچوکه جهکو از بمشمتونه و از ده روزان لوی جهی بمینن الان کسکین دیار کرد کو اف بم پیکنا مافیا و دبیجا ریو بریا زندانه بجزاین دیسپلین دخوازن فی نوان تونه بحسبینه اف نای قبول کردن الان کسکین بالکشان سر گرتی نخواش جی و بیجا لگوری دانین احاده حمول زندان کردستان و ترکیه نزی 1800 گرتی نخواشنه جبر سازی طب عادی گرتی نخواش نایم بردان اف سازی که دولتی لو ما پسپور فرمی به تمامی گریدای وینا سیاسیه جبر راپوروان گله گرتی جانا خوش دست دادن ارن کسکین لدیجی سخت لزندان انجی بانک لهرکسی به تایبتی جی بانک لمخالفت کرده کو خودی هلوست بن و لدیجی ظلم على زندان دنگی خواه بلند بکن بله دولت ترکیه داگیرکر لسر باشو کردستان بنابر ایریشن هوایی و بجاهی دومین دولت ترکیه داگیرکر به دست کاپده که
gelek herêmin bihedînanê dagir kiriye. Her waj ber êrîş û zextan bi sedan gund hatine valakirin. Çend ciwan gundê ku hatine valakirin jî gundên Nîzdûr, Sûlî û Yekmalê yên girêdayî zexwê ne. Gundiyên ku xwastin biçin mal û milkên xwe ji alî dewleta Tirk bi hatin astenkirin. Li ser zexta gundiyan ra derên PDK neçarman ku bi mîta dewleta Tirk re hevdîtinê bikin lê ji vê civînê tu encam derneket derket holê ku herêm bi temamî ji alî PDK ve radesî dewleta Tirk û artêşa wê hatê kirin. Belê dewleta Tirka dagirker di nava 10 rojan de 27 kes li Efrîn û Ezazê revandin. Navenda belgekirina binpêkirinin têkildarî teror û zilma dewleta Tirk yê li Efrînê raporek amade kir. Di raporê de tê destnîşan kir ku ji jek heta dihê cutmehê li Efrîn û Ezazê 27 kes hatine revandin. Li gorî raporê aqobeta 27 kesên ku hatine revandin jî nediyar e. Belê li Hollanda careyekê ku dayîşek ji ber zilman li êziyan kiriye tê darizandin. Hasna aya 33 salî ya dayîşî ku tê sûcdarkirin dema li Sûriyê bû du jinên êzîdî weke kuleh bikaraniye. Rojna destpêkiya dozar darizandina dayîşiyê endama Daişê hasna a li bajêrê Skopol ê Hollandê di çardê cutmehê de tê pêk were. Dayîşiya ji bajêrê Hengelo ya Hollandayê di sala 2015 de çû Sûriye û heta tebaqa 2016 li bajêrê Raqeyê ya Sûriye ma. Hata ragihandin ku kesa Daişî hingê du jinên êzîdî li mala xwe weke kule bikaraniye. Ji ber vê sûcdarî jî hasna a ji Sûcê di ji mirovahê tê darizandin. Rojna dozê wê roja çarşemê pêk were. Belê AKP gelek pera li çekan xerc dike. Ev jî nûçeyekê du durê de ku em bi were parve bikin. Aborînas Özgür Müftüoğlu derbarê krîzên li Tirkiye û polîtika şereqirêşa AKP ji anêfira axivî. Anî ziman ku AKP bütçeyekê mezin ji bo aboriya şer ve qetandiyo vê dibêje. Erdogan bi gotina İsrail ve êrişî Tirkiye bike tê gehiştinekî nû ya gefê afrandiye û hewl dide gel bi milyonan pere ji gel bi milyonan pere kom bike. Özgür Müftüoğlu bi birxist ku mehên biharê erkekê din li erkên serokkomar hate zêdekirin. Ev jî ji bo zêdekirina li bütçeya serokkomariyê ye. Li gorî vê guhartinê eger pêdivî artêşê hebe serokkomar wê karibe bütçeyekê din jî veqetîne. Ango AKP bi giraniyê dide ser pişesaziye çekan. Li gorî rapora Enstitûya Lêkolînên Aştiya Navnetêwiya Stockholmê pişesaziya parastina li Tirkiye di sala 2024 de li gorî sala 2023 ango par ji sedî 37 zêde bûye. Demekî dirêje ku desthilatdariya AKP pişesaziya çekan teşvîk dike. Bi vê jî pesnê xwe dide. Di hilbijartina 2023 de keştiya şer anî sîha û îha pêşkêş kir. Bi kurtasî lêçûnên ku AKP dema dawî li çekan dike gelekî zêde bûye. Bütçeya parastinê par 529 milyar lîre. Sala 2024 îsal jî nêzî 971 milyar lîre veqetan. Özgür Müftüoğlu dibêje krîza aboriya heye û qaş û wê tasarruf vekî bêkirin ji perwerdê ji paqije dibistanan tasarrufê dikin zarok birçî diçin dibistanê û tasarrufê dikin lê ji çavkanên sermayedaran re tasarruf nîne. Erdogan li meclisê daxaftina xwe de dibêje İsrail wê gefê li Tirkiye bixwe. Ti bingeha vê îdayê nîne. Armanca Erdogan û AKP ew e ku bêje bila mîna Lübnan, Filîstîn, Sûriye li me nê û ji bo vê jî divê em hîn zêdetir giraniyê bidin ser çekan. Xwest atmosferekî gefxwarinê bafirînê bi vî rengî bi milyaran pere ji gel kom bike. Belê dagirkeran bombelê min bicê û şehbayê barandin li gorî agahiyan dewleta Tirk bombel li gundê Ereb Hesen ê li bin bicê baran. Li gorî agahên destpêkê bi kêmanê hevde hawan û top li gund ketine. Her wa dagirkeran êrîş birin ser noqteyekî hikûmeta Şamê jî hata ragihan ku di encamê de fermanderekî leşkerî ê dewleta Tirk miriye û gelek leşker jî birîndar bûne. Gundê Dêrcemal ê Şerewayê jî li kantûna Efrîn Şehbayê hatiye bombekirin. Têkildarê êrîşa agahiyên berfireh bi dest neketin. Belê şenên ji Lubnanê
و گریانه سپاسی ریوبری خسر کرن ده انجام شر اسرائیل و حزب الله لبنان نیز 20,000 کس خل هرم باکور اشتات سوریه گرتن کسین لبنان و گریان کانتونا را قیج قمران را آخوین جناب ناو دعا العیسا وید بیشن پشت ایش و آزارین 4 روزان مخواه گهاند هرمین ریوبری خسر لور پیشوازی مکرن خوارن و خوارن دانمه و تستین طبی جمره چکرن امنا خواه دنوا اولهیه داده بینن هلال الجاسم جید بیشن مگلک آسنگی دره دکشاندن پریمه دخوارن جبو ما در باز خاک سوریه بکن $5 جمستاندن دم ام گشتن هرم ریوبری خواست تشتکی وها نبو برواجی و بدل گلمی پیشوازی ما کرن کاروبارین ولاتین حسان کرن شنیا بناو مریم الاحمد جی سپاسی ریوبری خواستر کرو وها گود ام جی لبنان درکتن هاتن سوریه و هرم ریوبری خواستر آسنگی تو نبون حسان بو بی بردل آلیکاری دانم همویان بله مجلس آبوری حلبیجی پیدیوین ولاتین لبنان تنه پیشوازی دکه جبر ایریشین اسرائیل لدیج لبنان به 100,000 کس جوارن خوبون حتی نه نیزی به هزاران کس جی خواست پارتنر هرمین خواستر این با کرشلات سوریه ریوبری خواستر جبوان با آوای که به اول درباز بکه دنوا خباتی که برفره دیا ریوبری خواستر دموکراتیکا با کرشلات سوریه جبو پیشوازی کنه ماسه کریز آوای کردیا ماسه کریز جبو کسین لبنان دچن با کرشلات سوریه کمپان آواده که خدمت هم پیشکش دیگه بردفکا کمیته ماسه کریزی باجر حلب جانستان رشید درباره مشر داخوی و هر وا کوجبر بناو زینب محمد آیا قاسم جی قال ریویتیا خواه شر و در بازبون خواه نوا خاکا با کرشلات سوری و حلب دیگه سروي أساسي ما دتاخده ما بهفدورا بجروب كاس ما بهفدورا قمتاك لدار خست كو أمكار بوان جالان پیشوازی بکن حياة دیگه جمع ام دتن پیشوان دربازی تاخه دکن وان بجي دکن بريك جي والله زحمة جي هابي طبعا أوراق ودارو روكي بوداريت باردهم مود مستشفى دو حتى أوراق مشوندن أمهوتن طبعا زحمة جي هايا وكرتنج جي مادين وديسو موت نوف والوتي خو نوف بلاتي خو خدش جي روزي بي ساعتو جي خوش كمارو ساكنين ام للبنان هوتو ام تشين سلاف طرابلس بارنا ماشي حفتك وضع عادي نابي باش اجي مقام كان حلا ام دريك دهوتن روك بار خدا بخو ومهربي ما ام فيرا بين حتى داقيش مخصوص ام خير سلامات قشتم بداره از قچك خو عيلي ما قشتم شار چبي طائرات حوفه مال ملقاو كرن اوفيتن دار كرن مقام خو قچك خو خالص بلم جارکتن برای خوابدن با کرشلات سوری پیشنگاه هشتان آشید هرکول لهولا زانه یقام مشلوحات وکرن دسته چند هنری هرما با کرشلات سوری پیشنگیش و خبات رده که دریا پیشنگیش جالی دایکا شید هرکول خدیجه شاوش و هات وکرن 54 و شانخانه و سازین چانده به 143,000 پرتوکی بشتاری پیشنگی بونه رجیا پرتوکین کرده جسادی 45 تبلیبونا هرمین جنانجی تبلیبونا برهمین جنانجی نیزی جسادی 25 پیشنگی و حتی 22 جتمه وکیلی به و ده چارچوه پیشنگی ده پیش برکن چاندی هنری و مذاکرنا پرتوکانجی پیکوارن هر سال پیشنگی لسر ناوه شورشگری نمر حسین شاویش به ناسناف هرکول تلدار خستن بلم هاتن داوی بلتن خواه بخاطر بدن باش